started right, yeah. I'm so fucking tired, yeah. So, what you say? Feeling good, I'm feeling good. Pozdravljeni, moje ime je Gajči in to je en malo bolj žalosten video. In sicer zjutraj sem dobil eno tako zelo lepo obvestilo, da bo live streamanje ukinjeno. Moraš imeti vsaj 1000 subscriberjev, ja, super. In ja, to je zabavno, mar ne? Tako da najbrž tisto je bilo zadnji stream ali pa ga bom še naredil, ker je konec. Prosil bi vas samo, da greste na Twitch in me tam followate. In ja, tudi drugače. Instagram bo tudi tu. In še kaj je zadnja stvar, ta igrica. Kar nekaj, ki je zadaj, mislim, jo bom pustil pol do konca. In ja, mislim, da je to žalostno, ker tiste s 1000 subscriberji ne bo šlo. Ampak kakorkoli YouTube nas ne mara, to zdaj vemo, tako da ja, se vidimo. Ampak na srečo so pa tako prijazni, da če na telefonu ne moreš, dovolijo streamanje na računalniku, ker ga jaz ful imam. Drugače pa ja, to je to. Adijo.